Can you tell us the inspiration of this song? Poema text. Poema. Pe teach to all bojo pe bojo atena teha. And to bojo bere tie Carmesie Awano luoni karo kulipa ge, karo mara tugu ge, karo ben wacha ge, karo jog bileo ge, o kar nasha unu beru crew mad ge, Carmelera boys. So I know that for that day. I don't know anano kita gino tema kere. I happen to me word kere mat nina cherry campaign. Gina chela me ate nani ko mate berne. Nina one word. Cha one mirror ya. Teko biko cha kuni lego. Patoking ikowni woro kede imalao a campaign from that day. And what's your campaigning kwede? Woro one mat nu ti bar gole. Ento gina chala te learning ko mate berne. Imat cha kitu chwe ker pa ngeo. Pien wana ya po chemo. Ya po marupi. Kuni matia uloki jo. Mate loki jo wana beru kuni cha haru diko na hotieno. Peo marupi. Peo chemo. So atenen no ni mati loki papateri tie. Po ini eno nu beru komanda me lera boys. They have been commanding boys. Lera boys jo kendo pengeo. Lera boys ri beru jo ame wigi racha me lela alibgi nuti ye. Kai win jom tilo no kan lu joka lip alip ubero minere pe ubero papera era papa gi ubero kali so ikare cha more nyoruge joja no ubero group ora me pe apori politicians me chani pieno no cha mo ene no ba jo tu were ten mung do cha mo jo tie tikara chia so ginna nene ko me maduong e wo mar no ubero torro Patoking kwa penny kong, do a malao tin pomete better penny. Do you have anything in specific? I may teach you me malao, teach ye more moker coming, you yin tin a devil Patoking, I may want to Ni chao kan kai pe man jo buina ni lebe mi chen tim koringo. But I have learned a lot ke borimat. Me chel tek chuni mat. Okay. And per better politician. Ana better wear. Eti punyo tek chuni. Ento ana punyo tek chuni borimat. Ti chao kan ti jemo gana wero. Ame jo kan kwero wero ko. Pinan ana witnessing. Imat umore nyoro. Inina mo umore nyoro ready we minister me internal affairs. Utafire. Wanu ti municipal hall. Morde ko butafire ni pelo kanane na beru president nega. So atecha kwero puonyo tek chunyi bori mat. Pieni mat keken. Na hajawa ni mat keken na me chungte ko bimusheve ni goba. Ikara me ame lielo ponto. Ame otecha ko ni lao jotia cho yudui lao. Imat sisi keken no binu ko bimusheve ni ko pugoba. Dui mo tia cho lao pe. Lao mo ti lumpe dia. Api yo me jon lo ko me malao pa si lao kan. Pe ngeo yubani tie yubani ngo achala we kedo we rameti e pasho kane. Ana chala wer ni na me mato ma win kwena me rodiko nino no pa chemo cha hero diko na tien pa chemo pien nino no po iwe kara pora titiri challi nino yire to kere chemo eno diko nino yire to wan po neno cheng nino bore to pe neno cheng nino pona chak to pe neno cheng nini mati to han pe neno cheng nino no ko yune han nino no cha haru diku na hotieno kai nena wora do kame mara tu ni Uganda ti kwe angi ko yo kan so an na chala weri ni na ma winyu kwena cha kai ngi YouTube kere social media ana chwalo wera mor no kama go kere dum o tichan na chala wer attack to twale lang kan cha mor ber me mi jo apo ngeo ngej keri cha mor me kelo jo
kara chiel ikodi situation na chal kere mane ni wano bino kumunu chalo ngata pere takiti to wori yakina wa eno bino ko bi parliament ni ba kar gina do lao dong kede ber ka lobo keken tira wo eto kopu yelo jo kopu yelo jo to do anna chala we ichani atia lokati studio ama oberu yoba na achieli yakina yoba mejo tia yobo mejo le mat pashu patoking ichani ti studio. Can you tell us where mede yi ko kwa mi wa win kong luoning kapera chorus kitame ti wot kede aromi wenyo kom do pete ko Mama Africa will miss you, Mama. CECILLIA, rest in peace. Mama Uganda will miss you, Mama. CECILLIA, rest in peace. Alright, point my take patoking that has been patoking mental studio chai ko when a mental company Africa, Uganda, Kenya will miss you, Mama. Patoking on YouTube, go to YouTube, subscribe to his YouTube channel, who are TikTok, follow him on Instagram, Twitter, Eka Jamadu Shutabete. Patoking Kopma Giki as we wind up this session. Oh, Kopama Giki Bojo ama tia watching jo ama bin winya tieni. Lao put peru tum. Dang manu put pobera gika lao. Langi tutumia kere tutumia putie. Ama binu layo kakai mat. Lao pe beda goro. Gina pirete. Udo ka boto bang. Wuru yenyu uno bang. Upainta mo bang pe lao. Ngo bang mirute me lao. Kwa uno bang. Wekuri to ame tia kwa nyoteha wa adoni. Kongihi. Wajoni kodong mentoring jo kene. Apoyo kar ko pa enno. Alright.